жамандық көрместен өзім жақсылықтың үстінде жүре бердім болды. Ата-енемнің сына сөзінің Tapqat aşağına Kudayma yakın. Bereke versin. Şularga den soğuk versin. Diyecel ölümden kuru tohmattan saktap, şu baldarın tapkanı jakşılıkka buyurup, eldin geregine jaragan jakşı jaşlardan boşun kalayırız tapkanları. Dayın toylarga buyursun, hiç yamandıkka buyursun. Oğurgan oğurlarımız sakayıp ketsin. Şifasın bersin sizlerge okşagan. Buna tuttur ejekeller karındaşlar, barыңар sizlerge dağın rahmat den soğuluğuna çın bozun. Hiç kim oğurvazın sizlerin yanlarına gelmesin, sizlerge de jengil bozun, elge de jengil bozun. Asmanınız açık olsun. Doğunuz yarık olup tapkanız daim jakşılıkka buyurup versin. Allah! Allahu ekber. Ошо балдарга рахмат, а? Пайдаланууга эле койсун ушу. Оорубасын. 93-жылкы балдардын атынан 2 концентратор, Москвада иштеген Актамдык балдардын атынан 1 концентратор и 93 атынан Клексан, Сефапин деген дарылар. Алардан эч качан оорубастан айылына эң мыкты балдардан болуп келише берсин. Рахмат ушунчалык жөнөткөнүң үчүн. Бул нерселерди кудай кааласа сөз түрдө Актам айылында жашаган элдерге, населенияларга беребиз. Рахмат. Рахмат.